omugezi family ya Rwita kuruka umuribanda. Thank you very much. Otakinga ikigambo tushimiye nimwe sokukura wayitenga ahubwo yambara basiboni wanyebo bantu mambo bahajira waterra umutwena n'emwe ndakushabahori ohandiko cyara tugere mu mego witu gendo n'ubusinge kadro ubusinge ubwo waza kanoni ubwo wenda umwana owo kanoni Josie yabase kusuga umagagaze and Shababa Fresco supermarkets kindly come and read your way. We go to work junior and Kampala, the Reverend and Reverend Charles Dumba. Please would you kindly come and occupied with joy and happiness. Kaka complimented biblical love. Her love echoed through acts of kindness. Kaka embodied 2 Corinthians chapter 9, verse 7 as a cheerful giver. Kaka would always make time to call me weekly at school and ask my namesake, how's your wallet? Or let me buy you a coffee. Not only did she give monetarily, but also shared wisdom, advice, and her beloved Runyakole songs, Rukunde Gumayo, Ruhangi Shitwe, and many others. It hurts to know that we can't sing together anymore. But I know she'll surely join me and my family are part of her life's journey. The memories we made with our darling Kaka will forever keep her love alive in our hearts. I will always cherish the time we spent with her. May her soul rest in peace. Manyinaze Josie Kemirembe Pasinkana 2000. Yansingana obusuubuzi nga supplying no difference. I was young by that time. Naye nankwatako ne tutambula ne Joseline ne tuva mu kuba abasuubuzi n'afuuka mwannyinaze. Nze ndi Musiraamu, I'm a heart, Joseline is a canon. Naye watuuka ewaffe Joseline aba Musiraamu. Joseline emutaali Monica ne family ne batabanyi bange Majali abasaasidde nnyo era abagambye mugume Katonda yagaba era yajjawo. Joseline nga nzize mu busuubuzi natambula ne Joseline mu offices zonna nga asooseewo. Joseline abadde omukyala nija n'okulonda omulimo kano namweshoboraho maawe akaba naruga kyatu kurugungiri bakura hamwe banyenda hamwe namweshoboraho kandi wahirda kurubaro warjiro magara genseji arikushwerwa kabohe shema
yamanya yanyakira yamba umurimo nakora nka marketing and sales executive tukora na team ya Harris International abo kuri byo kunyabya Reham kanoni ebyanje nawe ni byingi munonga kanoni tine cyatakozira mu magara gitu yashomesa yatwegesa. I will just highlight a few lessons I've learned from Canon. Canon, she's been a God-fearing person. Nakunda chachi, no mwapa mjaha murumo, nakujang Sunday, we are not going to open, you're all going to church. Eshoni Yelson nina wanze kumwega ho. Nakunda family. Wano kuruwa Canon Joseline, nabanza kubuza washwire nakunda ngo banzo tandikeka akwere cyo muhanda how you can survive in life with another person. Ubwo mucyara kano nakanja tuwaza kushwera eto mukazi wa maze murime abingi ndatumukushimanya ngo hata abantu mbakirimira umuntu umugore na eto mucyara wanje kanoni yamurima yajatwara umuntu oku Kanoni tine byatakoze mbweno enjuga noze banjwerire yangira ati niza kufiteraho miliyoni 2 cash yaziteka wabo. Kanoni nakunda okushomesa. I had bachelor's degree yanjata at you need to pursue a master's degree program. Nkantine sente a sentence is approved. When she had financial challenges nahiza ngambe ho kache ahari Joseline nyenda kusima abantu mwena abene bija kureba mami Kanoni mami na Kasero kukira munonga nyenda kusima kaka Mande Margaret Kampariza n'umusoga konka nyina wa mami Kanoni Joseline kuyagire kurwumagara genseji ya maraga abana be kandi abiyo abena abari na Kasero burizo. There is no single day she missed to come to Nakasero. Yabari munonga kaka nikusima nyenda kusima eka yabaruvuga kubatimanyire bati bona umutinka reba gari kuvugira shana mwana babita barugumba nisinka kireba mani wabanoza bwana umuntu ngo barakora nkebyo ango. That was God's timing. Nanga kwechumulo chunji usha I told my children hati Canon be aguma tujya kumantira every year tujya tuzachi tubice tumshabe nawe tumweshongore bye alike kubarunde Kanoni kwa kiagwire. For that I need to thank the Nakasero Hospital team of doctors and nurses, and representative here. Okantu enakwebaza team ya Nakasero nakola kumwana wanje ati nimanya runada kushobize ati warunada kanshobize ati runada kushobize ati konkani kushaba omkunde atarubonabona. And I want to promise today, this fact for the players, ninja kumani werunat, ninja kurebera mpaka akandagana mwana wondijo help benumwe birona diashoris obo bitin nyana kumhaba biro Reverend Canon Dean akwano ya transfer in Dr. at Hull Cathedral. Reverend Canon Dean Canon Bobs her report what shomesa umwami mweta rabudide so ndiro ndaricho mwete why they are shomesa onka on top of that because of mama's love I'm going to promise I won't want to do it man away Umish Kano Avenata Kanas Bonway Philip Philip Pakijompa Philip
when he was 1 year. He has paid Kaka with money, Canon, Yamura, Yambuza, calculated with Yampaka, and whatever, Papa woman in Kaka. So, one of the things Mami told me, and I government Babi, and I don't have one, and the government of my Muanji, and I'm going to feel poor. So despite whatever happened, I'm promising to mwana wanje mukita abana banje aho mami akamukunda yamumwana wambena nyina kumwana okuba kaka kansha bangulembere. So you're part of my family. Ayano ndito mwana mukawati kamtendere diki. My mother's friends for over 45 years. Thank you very much for loving my mother. Being January is a Rukundo. Kandi Rukundo eri expection. Ati nkurebe bakutandikira bakacyarisi omuyima n'ogenda eri abantu nobawulira obajuddemu bakwagala n'ava eri kujja kukuziikirako. Let love still be there. My friends that I grew up with that are here, thank you very much. Now besides, I have to come and speak when she's beside me. Peace. I don't know how I can define her. I really don't know how I can define her. But the love came from my dead mother. Alright, kwadaku omulenzi taliyo gwe basomyeshi ate naye yakola bulungi obwe beeyagala nagosoma law ate nga wagendayo having passed well on the scholarship tobeera mu kisiro. He says there and I know I should make it. I will also love you and I will also love you very well. Baraba bangi officers baraba bangi ndaba abantu bangi ababaze ne mangi emyaka mingi kubanga ndi muto. Nja kusigala ngamba ba respect. Katoli omuwala omukyala oyo gumulaba alikwata sente zimutuwa mwana wa yali jajja wange. One time akampereza whole privilege in a good hotel. Genda oli emmere gyoyagala obeerawo ku office obulungu bwenkuwadde. And sometimes the luck comes when it has not come on the same exact time. So hagi nsaba onziriremu. Promisinga kibijja kuba birungi. Senior officers abali amwe bali kuyinza kusherekereza maawe mwena nimbamanya antayeri personally. There are aspects that genetically I got from my mother, which is friendship. Mema kizaha, tuiziraha, narongo, omutawa na afande, we are all friends. Mnyanya, Uncle Stanley Katembea, bingi. Mukidala mwana nimbareba. Lero nyo kuna shira Buganda natwala aspect ya mawe. I'm so friendly. Kirinya yone lya. Abantu ba Kirinya balya. Basaba muyimirire babalabeko. And I beg for your prayers
wena tajenzire munonga yuso mchara wanje yanyabya papuli karimi konka also promise, and I say sorry. And again, this is the time for us to be serious. These things of staying in Kampala, our mother has been so hardworking. Arikwimuka shaha 11 ashaba agenda kukora ninga agenda kukora cyo muyari Kampala ajarona ndagasheshi n'uvuge umwanya mbanchi biyambere ibyanjye n'ubumanyaba. If it's to be open, let it be open for such last day of my great hero mother. But the fact remains, I still stay strong. Mawe bakazarwa bingi. But my aunt who is seated there is so saddened. She has remained alone. She cannot be consoled by the husband and my brother. Come to Ena, I don't know how it came. I don't know if it was God's plan. There were 3 girls. All of them produced one child. But one child, Faisal, is not only, I don't call him Faisal. Faisal is my brother. We love each other. I saw him grow, and we shall work each other because he's a serious man. When the Jenzere hinge, inza kubebaza abo kuyija kusibira mawe enkonji ya NRM twino mukara Jenzere wagenda tinkumanya ndakurateho wene kuna kushanga ngambira ruhanga utuyiganda mukana sikera muma obwatika nawe yicara ko kujya gutambira itakasiskira ahandi kama akutware je washubiza rukusasire kandi wakoze rike mazima abukere mu busingi nebyo kama kumenya munkanye tamnyanya naba mnyanya bo twaturamo kushemera twashubora munonga Jozi n'ubu n'umuntu w'amana munonga tukujya mu tiro nziko umuntu atyatyo no mu government ayine mu mwanya uketo mu shambiti nkarebere abantu bakurwa hakitebe bakijaha bakarepresentinga wende kirimo kinshasha n'ubundi kugamba abo batumuntu banari aho no muhingi abari umushuzo mu government ari umuntu w'amani na inspecting kureba ka kona le Rwanda aho gatura na mungagara n'abaminisita bandi so tizabera na fortunate kureba ngo abantu bakuru imirimo yakorera government egi kandi n'amasiko murabaza kwisha konka kuba kwa batizere mbere manyangure it is quite embarrassing kureba uturishe Josephine twatura mu cyo kwanza munonga Josephine abe nakunda abantu nikimwe ikintu cy'ikubagambira Josephine abe nakunda amazina Josephine abatafutina bwishogona kwabire nazo n'umunkiko z'abashubuzi bamanyamuhijo mu kazi abere n'abagambira atikatembera mu myanyazi ubwiro wahingwire niyo FDC dukura Western Region hagira ati ni ugumoku hataranye kangu mekuru
kandi tubasa kutora kurungi atari kujonjora amanya niki Josiri na biratinenda abari kumanya Josiri afu icyunju cyango ukani manya nguranga amtekatekera umwanya mungi kugora mutima mwena babasa kwija mwebare kuturumbura tukazika icyunju icyo baje cy'umukazi Josiri nobu obire naba aine nkobuzubu nabura mukakantu bashubuze dokuzaka kwima sente nabe nakunda abana be nakunda umwana wogwe n'umurundo mu yangira tibishi atakatembe yanteresu atumana kana ide mtoro makwebra kantazina tkaja muyaza kwena go umurwizi ndogo shiyabata tuna shino herina mtumure kaze kwena go umurwizi ashino herre tuwajiro tote sente mweno mureke agenda ina go umurwizi terebe kurra muhesente Josiri ninjira akija yazo mhereza konkanyoro na takanze nkoze kwena go mizi wao kwa bakwima sente weni yewe arotena gamuni nkureba aha we bari kutwara family wish kwa inajiremu family kandi ko bari harenji we bari yenda kusimaho kakonya ngo ndureba wa Josiri arona mshanga na mkuru motoka nare kakonya Josiri nako yabirari konkadri ho kunyoni msima akozarumo mu muhango na mkamwana witu wabari yona tibenti bihurura kandi kubimenye we bari kurundana munyanyazi bagiri kurwomagara genseji yasugatenikana ibintu by'ikurugi kandi yabiteye kumuhandiki kandi ubuhandiki ubwe ninye ayesigire umuro bamwe ubahire kope yawe nawe icyo nanyera kumaliza family za kusama kandi umwami Robert Teremerwa umwami Haji Kamil umwami Dan Ruhemba and others umuhandiki wo murumu biza kumbaso murumu na nebyo Josiri nishabira ishumuro icyerondire. There is only one thing akuza kumbaso handicyo ubwo mcyara kana na supply ngebyo kuya by'amahiri na Robert nanisha wemerewe kuri Robert wena wakagumayo na hata kibayo Robert mwebare aba bakatebyo bingi by'amahiri amahiga kibagatine sente bagumana batebyo kuriya icyo gutuma mahura warga of ministry and veterans nyowe kakorana Josiri ndukuhendera kandi cya pastor we ari kansara wanje kuyabira habahanshunga kuza kumuyiha yo kumutereza kumujiro tekikire neki nariki twantwenda tushari mweki akaturu bimununga atabebenda kubatera no mbyo kutenza bakubanzayo baza kubiha washanga bamutangire kuza kumuyihayo aba bakansara bo kureba abatwantu b'urunyabo nokorechi ngwichi wagorechi kwikora kiriya ngwicho hatu bakabiri cyo wanyozirinde kunga kana amanya nyunga ngamba amazima gunga kandi twakora kumwe twahendera icyambuheru n'ijana mutwara cya kwanza mareba abino butabo harimo ikishaneke icyavire uniform hatu babandi kwabe bimukashayi kumiremwe kuza kwiruka cyaka mcyaka wakaza umdining ikishaneke kiri aha niye namtuye cyangwanza
kuzafitende twasanga wa president kumwe president yambuza atate nyota bakwire atabakwire ko poro bakwire private bakwire arukubuza Josiri kongana manige make akaza cyangwanze bire twamaze cyangwanze yaphize yagaru namushabira na uniform nabwo uniform yete nagirewa ubani umwa mushweka aba ine uniform yamahe aine pea yamahe ninya nakimushabire bakajimhereza size yake ikatubura twabanza kora order kuza kutunga size ye yuko yumgenzo konka ekikweruka nacho abenakunda NRM abenakunda NRM kana benakura NRM kana jironi yakaruru okusya ubari cyo magaragezi kana takushorora atari munganda atari mudini atakumanya abadugudugu atakumanya no weka stom jorotene NRM bero mwaba abanyabzari kandi mwaba Josiri nogu tumwegera ho bingi mwenu mukama akwereze cyumure cyo busingi asitusigirirwa inseza yarabamu ahori abana batandikiraho kandi mwe bari kutera jakaruka NRM abanyambara abanyarwaya abanyarwanda president kutunga 71% nekintu cyamana munonga mukurikiyeyo katembea namwe kikamukora kubi unga katembea umura kana nyemwe bari kunongora mpamba karuru ekikuru nemero abinankwasa ishomeraha abinankwasa mukanisa Josiri no ekitisa mwakimuha ekanisa mwebare bishop mwebare bikana kuzo mwirwa wakamake wakofuzi walisikutarawa ugonomo liwahanga uweza haleluya haleluya afsharisha yabari kumurinda yabari kumwebera hano twasirwa keji kandi bakarinda n'umushere yongera kubarinda yongera kubebera kandi yongere kwishurura runadogu ayongere kwemera umukomo kandi no kukozesa kandi ukira mnonga ohiro mutima gwe abeniyo yazaho kakaro Josiri no kabina kunda kama atakugo kanisa mu kikoze kanisa obyaro kora byona kanisa nayo egere mu mwanya Kristo agere mu mwanya cyabo cyawe makayo kagasha n'ishatu bagushiro kama bahanga ukigera kwe ibindi byona bibija kongerwaho mwero muri yo mwebere hano mukazuri na Lazaro n'ishagama ya Josiri kandi n'abana bona zina ryawe rye Kristo kama witu omushabara goshobora kubona uteke n'umwana n'umwekwera gugumenyiwe kandi gugumene mucyara wawe reka yanyu hati shobora nangira ngo mukazi ayina kapapura hafshoma tena yabe nasho hari abantu bazirwe ibintu bwenje actually cyacanye ikintu bwenje abukuba munyanyoko behena wabinashomesa ntari akashomesa biology abana bafitebeza akazo mu class ashomesa biology from start ashoma notes ahumute hokoma atina hakuriyo koma full stop ona hano saka yemeri kandi tayisha ubu wenye no mwihasi abira no bwiki simarhanga webichonche mukamarhanga kuhereza abantu be kandi abira rukundo abira inamazima twakugira amazima kikabe kintu cy'urungi nabwe nanyera kubashomera ubushorongo Yohane sura ya 8 ashatu na 1 wanyuma Yesu yagambira abayudaya abamwikirize abamwakire iwe na wamanyangore mkurasi wa Kristo n'okula Kristo ine ukoshimire kwa n'utwaza kimombi icyo ebyoshimire kwa n'ukora n'uko umuntu w'amazima utari kuriyaya utari kubiyabiya utari kuzabuza abayudaya bamwikirize yabagira ati kumurahamira kigambo cyanje mwahamira kigambo cyanje kigambo cyahanga nemuba muri abeji banje buzima so wabutahamira kigambo cyahanga kandi urwetwara ngo ryo kwejo wa Kristo
noba nobura mwakazi kandi muryamanya amazima n'amazima gali abahindura musinge ncorebera nk'omuntu w'amazima n'abalina obusinge iwe olya n'abasaga b'ekigambo nikikuteganisa iwe n'otiina n'okagala n'oyenda kweshirikolera wa ati tozirina akaana akugambira kunaabira obuleberezi bwange olw'omwaka 2010 akambugana yagira ngu bishop n'omanya iwe tubiire tutakwira omu kibalo iwe tukumanyaho olugere kandi kulwobwo n'amwana abandi bati tukakusabira tukaba tukwine manya tukane gyoziriraga muno iwe takuma omu kibalo kuta kandi komazima hata amazima nkabona ogeyayi abakiga nibo babiri bagira amazima nabo gakabagwaho nogera kumususo nariwe noshireko bari aho kubangira mwina kwami mupangize alikaho ulikaho akakigamu nawe nkuna bine kireba ntakikaboke cyo kurebera kurikarigira abantu mugero kwikiriza wakorana amana ukamana akira umuntu w'amana w'ubuhendo akagumisiriza kakire bintu by'amani ukamukama yamwimusya yamuyamo umuntu w'amani wo kutangaza yamanya president yawe utaliyemo masiko uhuro ina masiko bora noshubura utandike mpora arushuzo mumulimbara nawe no kama kanga kutebeza kanga kumurambura yanyoreke bitamye kukapshuka tanko yangambira mukatani kankanye ne nkagena na umuntu bane na mutomu maduka na tamu wativi bubiri yamawe wativi bubiri wambuga na hati watanchire na TV zes yarwano kurungi ukugora abana n'isiyona Ronald harumu bijaha na shanga yagambire namfero konkanye bari mfuyire nasima abo kumwana agina kasira haruna diga yashira Yesu kumjuruwe katiya Yesu bakugandi hatiwe ndoshota kangagayinyu ndakuraba ukachenji gani akazwa aliyo bye ali kapere nuzwa twaza tanja niona tandijire okuje omuzinge leo mutwaro wake wenivi wazichi wenisima Mana wanga make mnogo jira kuwanga baba ni wayisha mushanje kayire washuma omzida wayisha kama anaza kulibera anaza kusinguza akayasa inengere we yamanyere guki cyawi umva kama na buku ya muyayo yadire kana yaguza namwe korwo kino muntu wafurire atakafi abantu mureke kurafukiriza abantu ijo mkato miwaro ya Ruharo Mission Hospital na shangayo mzee karibu kuna mrebi na bishop ngati huko ndira yake kama simu aliye wache na mwenda akarukayo na watatu na bamanya mureke kurafukiriza abantu umuntu yabacurire tokamanya ekimu kama kangara kuzakora nawe cyo bakuzo umuntu wawe nabwe mboni karebare abukuba aliwa chile ukano notibako wachirapo itabantu aliwa kubezonya nabwe no mahanga gabashu ile cyo bakugera ku euthanasia chikabantu bacheta euthanasia amahanga gabwemo bakashikuza umuntu wabo kwara shashe mnoga asayinge agere munyoni yedantende bamwiye hebyo mabiona no byakubacurire aliona isi euthanasia amahanga gabwe bakachikiriza
kiyomeragiro by'amahanga koko kurokwita mukama yabashyireho ugume nogenda okutya mu mukama ntangarasini gwenu tiyakusya myaka nsanu yabayo yakusya kute tendereza Yesu Yesu akwandeka Yesu omusa lunazi zizane basa nawe chonyewe orwaju orundi nezima kana unezima nanga kuwambasa kumshendekereza kuba izobere ba bishop bona abeka ya Uganda baliyo muhanda twaza Nigeria okanyutingiye bati lero chiko rwa tribunal uruchikoko twatino takumusongana konka nawe kuna ndaga niteka of course exaggeration akwa ibintu bije tukumanya kubero ba konka bakurikizo mu Kristo tumanya ngo ariyo kuzoka nani teka ngo watu waenze twafie twaje umusomu nanga bichereka Joseph nabasa kubugana kuje tukonka mazima bishop okureba ngo kalema kwisha kunzika echo chakichere echo ona mzima iwo echo kachima gotecha nokako kwitu rowa kanonero na chubuza tiye twa urevya ya uza president kana na manyamnoga ibendera na msanzu Desemba tukazayo hata bitulio ni nyanzura kabanze cya Joseph takatiye hekindi cyo namujyana karo omuntu wawe ukuna mnonga na kuramsya kandi nangwa kwa kumjera kasimu ongaba tunakunda nijana baye biki yakandira umwana hanika alatulija bazayirwa mani hanika mani kubachi chekwa kumjera umuntu akanga kamamani ekirungi omukuru yanga bajanga teta nirebelire omuluyo ogu esente zone shashire na bwe sima president kama si haleluya sima president so kuna ni ngaba president kanya kama ni sente zili nitakewe ukakana basapchembuzi nashikozi kabanza Joseph naje muhali umuntu wawe kandi abenashasha namjira mukano Joseph nangwana ulizine ya kimere ya president aje kwa macha kemere iyo kumanya president rwa basi gendo secretary wa ina rimare message cyangwa ya jamaa ngume ati tunene cyane ubwo muntu abira muhangu mununga umbyani so dizima hako kureba mfite kanisa twazabo hatumuza niki so genda kutima mkama Kaka!
omwitaka iju omwiju omucucu ina amasiko gahamire tutari kubanganiza bari yatokera mu magara gatabaho ganga ubushobozi bwona ntukusima habwe miyo yafera omuramukamu waitu eturaniwe kandi amagara gabari kwesiga kabayiza kuyaho oburemezi bw'omubirogo gagumaniwe omukushemerwa n'omukunanuka mbwenu ntukusima munonga abo kokunzire kweta mwene waitu kunda kandi abarukutira nagira ati mwije nimwabo tata yahira umukisha muhungura ubukamo bw'abatekatekirwa kwihakwangwa kwezi